baru nga soban banrap tu ya ke ikaba di Pak Charles andisi jongga mahoti ibala wara ya kan ika jisukhia halor jongga nika SOP ba kasokar kalau kami nak kapor sakapor hadu kan klimaru kabala khang bet tang ki yang meni ki balang mani obon kolong ki sang he bandom ki pai ngai na kan nu ki jingasan warga nalor ko wiru kabang ngayi SOP jongka government kalomba yakini ki ba deman ai vaksin bara buon ki khap tang ni idaw bompadon vaksin lahaban bor ki bantasitas habaman bakilet dokam haki jaka sokar haki kam ki baki sokar khotiki but kai ka bang yi kalomba kumba yi ka jingjia po Guwahati Assam pa nakaliang disi jong kamrup lang bakla la penmi ya ka press release po di media balong ba 30% ki bayo pangbeng mata kidi baladap second dose baladap bor atli ki vaksin but kai ka bangamud banong kalomba ka sarkar mikina juniru kala adiwan perhat kumalong menta tang na kadaw ka jing bampat yo bat ai vaksin yakini kena balik ban mare pulit hana unsha but don kitu ki kena bapli kim tepe kimut le lakalit dalapoi sini silong tum sasu hapan mare ban le ta ka vaksin ro ka ding tu ka ka vaksin ka ba hapan up asni lasni ya ka report tetum kini ki jingja ki ba nisusi ba nakalem do jong government ka ba kum yakini ki benta ba ki kena ki let nam taban mare ki kampulet ro kim alak su ki tang makaraw jong kajing bom tes lan ka jing bom biang ka vaksin pat kalong ke pasusi hadu kata-kata ngila di ban sutho ban penjensur kendia kumai i ya kajing don jung ni kunyal kala hier hadu kata-kata bana ngi software sele bubon ki si jan man si la de 00 ba kini ke solong 0 ba te kumalong haslong ro la hier ba bat ngasubon ba banterpat ika sarkar ya police department kamde ban haras kamde ban let ben ki kena lebu mare kam pulit wat kam bopli ban be ki lan ban nom sa ki tang na kadaw jung jing bom don vaksin lan ka bom don ke tes corona kan ka jing tepat ke junga nakaleng junga ka sarkar ka police department bakade ban yerap kam tam ka kapor kini kena kibalik ya mare na taban yo kampulit ang sutho alar kata amar kata kin kadi kata ka SOP ka ba nakaleng jong sarkar ka impose hani pagba wadon kikat kum kine ni sutho ya jing bomkot ka jing sutho la sekit kum ginong kondom lani jing bom poy perkhalu bada poy stay da kam don ka kani ka tes ani ka vaksin kinom sha long kimlong aware tiki nong kondong jingi bopli ngamong hani so ngamtip dan re hanong kondong bubun bopli la kabala la kamsi kamduk tajongki ba man kasi be but masuk na bong la de kata tarik banlek na kata kamare pulit siya mare tang nakadaw banyo lese kumno yo ya kata kampulit kim poi khat ya kata kare re kum uchi minister haba yakum kini kirali kumala mention ba Charles mene kumanin hapo mairang mumitho ithausu kai ka tu ka jing jiang tu ka jing sanyo no tu menen chief minister ba tu minister balai akwa le pi ta ka jong banyo sondur tu ka jing ya pendai ka jing ya pentinyan tu ya kawan yu iban yo ka jaka ba kham don ka sentar ban yo ban pensa ba ya ka dur joki ba pe ba ka tu menen kayu bon ong ka jing sanyo yu kum ka tu chief minister ki he sokar menen tim don jing sanyo ya de menen tebalai tang ya kena bapli bawa kampulit ki habat ong man nakam tang jing masuk na kam de kata ka jing ong jung chim saba nakam tang jing ka jing lele ngano ki ka kamare lele ayu kin ya tungku bat ki we
La kajong bat habar don hapo ka jaka ba kita nang turu ka jaka ka bakloy ba. Umdi ka ba kamnya kumbalong min ng pumera. La di man perkat ka police department ba home minister. Adi ban sungkiah lo kani. Adi ban ailat iki kena. Kiba nang nuru di ban ailat bet la kam don vaksin ne don vaksin. Ara don test report ne don test report di ban ailat. Kani gidi kapat ujunga.